meni daje podstrek da budem bolji, da mi fali ta edukacija vezana za komunikaciju. Komunikacija je sve. Jedna od najvećih vrednosti ovog programa je, da kažem, razmena iskustava između kolega raznih firmi i stručnost predavača. Ja sam, da kažem, lično obogaćen sa nekim iskustvom većim i dodatnim znanjem. Velika šansa da se unapredi moje poslovanje. Menadžment komunikacije bi preporučila svima, posebno zaposlenima koji rade u kompanijama koji se bave menadžerskim poslom, koje komuniciraju sa različitim segmentima u firmi, različitim ljudima, različitim profilima ličnosti. Verujem da će mi mnogo koristiti da unapredim svoje prezentacione veštine. Menadžmentska komunikacija je program Ogorske škole menadžmenta koji aktivno realizujemo od 2014. godine i to je program u kome svaki naš učesnik ima sjajnu priliku da proceni svoje veštine komunikacija, tako što je program kompletno interaktivan i naši učesnici imaju prilike da prođu kroz različite debate, diskusije, prezentovanje, učestvovanje u različitim modelima javnog nastupa, da procene kako dobro upravljaju sobom, šta rade jako dobro, a na čemu treba da rade u ovoj oblasti. I odnosi se na intrapersonalnu komunikaciju, dakle komunikaciju ka nama, i interpersonalnu komunikaciju koju mi vodimo u svom radnom okruženju. Dakle, komunikacije sve vreme vodimo, hteli mi to ili ne, ali ako one već sve vreme teku, onda je dobro da imate alat kako da svoju poruku pošaljete na pravu adresu i ostvarite uticaj koji želite u komunikaciji. Tako da je program tako kreiran da je prilagođen i vama ukoliko ste preduzetnik, svima vama koji ste u kompanijama i korporacijama na različitim pozicijama, da uzme upravo alat koji je potreban, tim predavača koji iz različitih uglova pristupa komunikacijama i pokazuje različite tehnike, ali i trikove.